Mizoram Police Media Cell PHQ Headquarters Aizol chuan thuchua siamin ni thum thariat sang ni som ni paruk tho tan ni zan dariat le chan vel khan H lal ramdin pui kum som panga apa H lal om puya mol thuam chu a ina tanga a chuak chin riat lovin abova khotlang in ngor taka anzon no in ninga thariat sang ni som ni paruk jing dar som le minute som ni khan Government Middle School mol thuam compound na thia mu ania hemi chungchanga hian lunglei police station C number 84/26 ninga thariat sang ni somni paruk US Zapathum 1/140 1 BNS ziaklu ani he thil theng hian police beng a thlen vele rang takin SDPO le a team te baka forensic lam te amuna kalngalin inquest le amuna ti turtul antingala atuk niruk thariat sang ni somni paruka arwang hi civil hospital lungleya PME ti ani Mizoram Police chuan he thina hi poi anti a thuboi ziaklu ani vele chui turin lunglei police noya tarla nang hian special investigation team din ngal ani SIT leader R Lalthan Kima SDPO lunglei team member te SI ZD Loremruata lunglei PS ASI David Roding Puya lunglei PS te ani SIT hi mol thum ta in khor ngalin ngun takle uluk takin nu chui na an thok ngala tun din muna rin lel thuaman an la omri lova theito min tual thana run thak taka poi khoi tu man chu tumin bei mek ani hemi chungchanga hian thubel chian dol lo the dar lo tu le police nu chuina tikhai lak zonga khosalo ram turin mipui an nge na poi khoi tu man chu na konga theito pa police tho pui turin Mizoram Police Media Cell chuan an ngen ti soin H Ramthleng liana IPS Inspector General of Police Headquarters Chief Public Relation Officer Mizoram Police Media Cell li bok chuan annoya ming assign Van